ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯗꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩ ꯃꯣꯏ ꯊꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩ ꯅꯪ ꯁꯨꯡ ꯐꯒꯟꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯩ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯇꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯀꯣꯁꯦꯟꯁꯦ ꯃꯈꯜ 10 ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯛꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯨꯒ ꯂꯧꯅꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯤꯔꯒ ꯁꯨꯒꯠꯇꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯅꯖꯕꯤꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯪꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯐꯩ ꯅꯪꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ IQ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗꯨꯒ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯗꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ 9 ꯈꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯗꯨꯗ ꯈꯪꯒ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯗꯤ ꯎꯠꯄꯅꯦ ꯉꯥꯏꯗꯤ ꯎꯠꯄꯅꯦꯕ ꯎꯠꯂꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦ ꯇꯧꯍꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯝꯃꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯦ ꯇꯝꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯣꯏ ꯅꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯔꯦ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒ ꯂꯩ ꯄꯣꯟꯇꯦꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ इंटरपर्सनल स्किल लेबा अदे इंट्रापर्सनल स्किल लेबा बिजनेस का संग दबो लेदना अदु होरेन साइंटिस्ट होयो बगे सु यारो कैलकुलेट याम होइबा मसाना अदुम होय दौनी सोमदा ग चानर होइबा सि मयाम जिंसे आइगी लाइफ तो याम फसने इ अंगांग जि कमाय आइडेंटिफाई तो गदगे गा मयाम ngasidi akoi Sir Dhanabir Laishramga unajare Sir Dhanabir Laishramgi ko hojik larik anoba ma phongdui kana tawriba ko ado in han Facebook to so aina haifet call fan gi ma hapane ado mayam phujik pudi hapirak to su yare koi paisa sure Sir Dhanabir gi like phongbagi aduna Sir Dhanabir na gi larik singi maramda akoi Sir Dhanabir dagi ai question kara hangjage sir handak si sir na koi crowd fund dagi phongge na khalai se kai manuda kai manungda kai lege idea adu khalaido hari saaju paisa leitabdi nate ai khange ho ko ada sana crowd fund loise kai gino habedang maram amdi lengani na ai se lari phong basi adum ngamme ba ko ada ina crowd fund ji tongni se kino da ai ga tinna na ham yam ji nangsu hoi na you are also one of them ko ngai tiu telephone wari sana ba dei wang hang ba adei gi sum tinna yam leidana ai mayam si kam do ri ye muy response kamai to ge as this is wonderful ko ai target pisak pi ai na zu bhai do puthok sa doi ni ko ai na pam target ma cha ma tang tham ga to ni adu neng sai ayuk sinama telephone to je ai chedan pisa thing jela je na ke target jo re na ada chunna gi response ye ma yam nungai this is wonderful ko adum sana expect to do phang ba yam phajana phangi that is only 2 days, you know. Nundang the fun kape keno. Like number is a camera, the sanga the ghetto. Stay in la animal kaimuna. I know why the putokaderi. The Mayam the Gilabas. La Amaga no need the success of Karap guys. No Matan had la Amaka is Halante. Already are you Pakaleva? And the Yam Kakal at the Birao Cadro. And as was it to the highway though. As Tingjalido. The Yam Numai. Nungai de engonda makha lari ining ba phawi like si phajana phung ba pawi mamdi aigi satra myam aigi tinajaba noigumba pakhang sabi myam ade career gi khanjaba myam jina so yamna response phajaraga oja dhami ne tum lei dong na te adu yeng mai da setan ko right Sir Dhanabir no ju phoda lari kyam puthok pi grege chetan aigi se like se yame
ꯌꯥꯝꯃꯦꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ 10ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯐꯣꯡꯕꯅꯦ ISBN ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯕꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 2 ꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 2 ꯐꯣꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯕꯦꯟꯊꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯗ ꯃꯤꯗꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ democratic politics ka adagidi asida the state sina fortune baydo adagidi critical days of Manipur ka adagi trust deficit in the largest democracy ka adagidi khwai last the form je sigi political participation of Manipur sineba aigi ayamba scholars singa larik ani hum phomina yawi aduga aina ko guide oba like amuk mari manga lay ka adubu aina ihan hana phongba Manipur gi lyrics setan chakot pa khunai ma sum yam haibani ko adudi lyric du thi gangdre aigi sai copy su leitre yam chat khre matam du da ko aina chakot pa khunai ma da kari kari tawgadage ni iba aduda aina sigi akhoi kano je khunai da ngang sembase khunai ma su ngang sembase ne ba aina handak phongi ba kuidri se ko siju aigi personal copies de hen leitre yam chatle sina mama pasina pana baneba aduga ngarang nahan akhoi phonggadagi tawraiba habidi maitai mayek namba adagi Bengali script ka ni pullaga takai takai pulaboi banina maitai mayek du proof ka iba ko aduna maruina akhoi nahasingi matam amasung magi punsisda iba adagidi amana sai kenosi akhoi gi lengak pusida miyeng amana lengak pusina panaba amaga aina ahumse maitel ni ahumse sigi matungda nang agi Manipur na maga mari handa covid manungda iba lai ngaktane okay ai covid manungda lai mari i aduga sumangila ama i aduga radio play mari i handa covid se yam phagre mapanje chetan mapanje chutok thok trabine ko kanalem ayungata pung taro dai phamduna dum nungdangi pung 10 bok sit dum tegi phamse sahi amaga tha keno ninna ko taruk mo phamino aduna jam kanagre covid mu kanaba ingonda leidre ko kaigino da chetan aise English ta ibala sina mapan gi mina pabiraga Manipur gi maramda khangnabneba Manipur gi issue North East gi issue me amse ko aduga Manipur da izari sina akhoi mi miyamna khangbada kanaba potuneba aduna akhoi gi mi miyamna khangbada kanaba potsida ina mu magi thamjari sina ahan bagi chakotpu khunai amasung miyam asida miyam jingsi khunai jingsi gi amuk phajana nainaraba ade ani suba ina phongjagi basigi akhoi gi khunai da ngang sembasina mu mama pa na panamneba mama pa sina ngang si sahi amadaina manga bongna kamai semni manga dagina akhoi gi yamaroina sahi time thibon kamai semni 13 habadagi tin just 19 bongna kamai semni 20 dagina mathak sina kamai semni gaise yam phajana men dana ijaraba lai hai tare mapa ma jingsina masi khupai wena pairaga sahi matang dagi hongpada kamai tinani ade imung si kamai leminani magi nupi ga moini kamai na ngang si loina ni gaise yamna phajana iraba sewa pasina pana baneba hojik phongga dori basina chetan naha singdi pabidaba yade ga haidu sina naha singi matam amasung magi punsi sida mai punsi akhoi gi naha singse sahi 10 musida ina pamjaba mang ama leba naha singi ko adu singdu tawbi yanana ina maruina naha singsige akhoi gi ahanbada personalities gi kamai develop tawni ade karam thabak khanni khanga dori ba thabak si maruina AI gi ko artificial intelligence evolution gi IoT gi internet of things gi sida globalization gi manung sida nangna larik tamiba nangna ngasi karam thabakno tawdoise gaina ade thabak se paisa ji office da lewoi ningi dana khoina ko paisa da se market leidana kathen ji da paisa leibu ji da khoi changak tabadagi ne mi to ko mayam henjalami se ko akoina kathen da paisa lei khangdana ngallingai dagi sai umfuwa da kathen ji yomjallamadi mi gam changoi ILP ga dakar leiroi ko aduna mayam jingsi da kathen ji da kamai tanbe ya paisa mo adagidi ai ko khoi resource value sharing ko
Chetan Pai habo ani lepan besi phana tarju lebang ning bagi cinema nung siyo phana yengasu ila phana yengasu lebak sung ning moi value share to de ko akhoi gi pa akhoi gi ching akhoi gi turen upal wapal ko adigi leiriba akhoi gi labuk lamhang mayam jingsi loina mag takhai na sinar kan da khoi mi pan tang dan leram bagi onpham imanung sibi nang gi damak di chama si ga habne ba ngasina madu mayam du lo hundu omaga lupa lak tara kun pizza ka office ta loi chang mane ba adon low ye bi never late ne ba aduga highway dagi pusar ko potu ngai loi leibagi sahi hundra mu se khoi pharak ta yam thina lana chatki base na jing sigi oina maru oina amtang magi lambi asu maji pi ba ngam gadrai ne yam phajana angang singi oina di na singi oina di ina office ke thabak to na kana daba de business to bagi entrepreneurship ki ade khoi resource me am ji kamaina masim yam ji utilize to gadage khot gadage moi gi damakta moi gi punsi du lem na mang dana ba haidi amuktang pokku maponi na chatan ko hana su pok taba amuhana su poi da banina handak pokpasi loira banina ticket ama phanga lak banina ko amat punsi se mangan dana chalan ning badune ba yamna wan thok le ga nuai ni hingi bidu adugi damakta iba larik ne ko aduga masi mathangda sina nahana pare ama dunma ma pa na pare asagi ahan baduna miyam na pare ko aduga aroi da amaga khogi lenga kusina pana basi gi mathangda amasu leiriba lenga pasina pana basina lenga ko da miyeng ama hais ai masi gi se sunju gi china gi khogi the art of war dune aduga khogi india gi magi arthashastra si chanakya gi siga ani si naina rakanda khogi lenga pusing jina tobi ga da ba hoji context de iba like ne ba aduga akon beisina nang ai gi manipur sina hoji ki manipur se chetan yam phajom leidana haina ba khogi haugi bajina parikha gi pakhum loi khraba mark pi khraba answer script ne na ko adu ngasi sina i ga dori ba answer script ne ba aduga hayeng hai bajina question paper ne ba ko ada hayeng gi question paper du yengaga ngasi gi present generation ngasi context sida magi pakhum pi ga da du gi pakhum du chumna pi ne na ba gi mayon ji chumna na ba idea me yam pi ba like me am changi dana ada khoi gi di like ayam ba sen sim yeng jabda akhoi i drasu ya pon ne khoi nu kyam heido na du da kanam te i da bu kanam te i da bani na ai ba sing sum irakta le bu ji has masi i hauda ri sai ju hundra su jale heng pharakta ni mi gi di the art of war du kon na dai akhoi gi khupai da pai de gi china je ka khat khre da ko akhoi gi na nusin won gi chetan thaban phawa hing gi light yam leiba aduga smaina akhoi gi naina dana kunai naina dana inhasing naina dana de light ta mi du phari da phatrira education policy chumra bra adege khoi na private ka putam tami ji kanari bra de angang semi na mark ta phang da phaga mark tu laminate toraga ambai manung da tumina hip khibadu khabra ga je sum yengbam changai dana chetan chundra adume am du loina ba naina rakandi kanda smayam su electre da ei khara irage na khalaga i balai ne dubu khungang sing da di khungang gi na sing khungang gi mama pa sing khungang gi miwo yam ba di yam hong e hojik se ko do like si jo i pa ne khale duga khwaidi maru se chetan ko imphal manung se imphal manung si di irabu na su wa ngam de hai bo ko imphal gi di asma ne kari khangdana ina de gi di adegi asma kari khangna kari oi da pa da ma ya isalaga oi da pa da ya nga gaina loi lei dai ya khoi ko mo lo da bise aduna imphal manung da di ahong budi kya udi pa duga atei da di yam phai smaina aina aigi english ma yam su izagre aduga hojiki manipuri gi ization se akhoina khangbam le ko chetan yam nungai ba ma idea je yam sathi je akhoi larik pari ba de akhoi cinema yengi bali la yengi ba loina maksimi na wanga batai se idea ma phangna bane ba idea ma ni na khuli ko idea yon ba de na khun mi ju lei dina ada idea ma yam ji phangna ba angang sing na phangjaba ya ba idea sing du pi na ba gi hotna ba sidi larik sina di yam phaw ko aduna idea ma phangba de ina khundoi ne ba sakau bada nachom da yon bada koi sida ina yam sathi khunbam leiri ba ngasi ai salu bada nachom mahum da loge na angang sing da I offer to ge ko
ado numi mangani wali ngadi order tawbune do ngasi yam thenga lo phangi ado aina sum hangbada yam nei gre na chom ji ko lupa satru piba chom piba de pai hong macham ya ke pibu je manipur gi sako bu sakada ba nupi lak mari manga chatu je lak ani khatang nei bi radi ko adum sahi manga tu hui khong sa le ya na cha idea ama khakse idea ama khakne yam nuai bi ya ba ado sigumba idea me yam pibam thok pusing je khoina thira kholaga paraga topdegi malemda chanariba phau mi singi na khungi mi singi business phazan tawba entrepreneur phazana wagi me wari ga sliraga akhoigi naha singsi amtangdi office natabada paisa tanhomje yam lay aduga landam ji su paisa na prop soba prep soba lamni gai tom dang khangan dina puthokpa lai ni da ko ai smaina khumje a mi wangje ado sa akhoigi si sar gi larik khunai da angang semba habsa sigi manung gi oiba content ko manung di yawba khadang brief ta hapedang haibi biaga da setan khunai da angang semba se aina thamjaning bada khoigi laila se mama pa sing di khangam bu ya ko ade khangam da bu mu ya akhoi je lai yam yam hai ga khang da bu dum lei bu ko thabo ka ji saung tong tor ga dum khang da bu yam lei bu ko khang bu de dum sa bu yam lei akhoi je aina thamjaning di akhoi gi angang ama si lai pa ba bu da khoi na karam mai ke du ora la pa ni ga se kudam na pithvi gi chingjen bagi magi art ki gravitation jina shock to dana brain ji khra para pa da thuna phaga da bu khra tap thaba gumba se kudam na awanga makha ga woladi shock to ga na aduna maning ga mamang ga wolel lu ga na adigi di khom ji ju art karin le ga di para phagan de dana ko akoi table mai da paring ma chali da khom thakat ko adu yaw draga na phala ke na masam thambi da na ade lai si ye thang bana kan da pon ta thambi ga no ga mai yam kuthari ba ade lai pa ji pung mari degina taruk phawba pa jina chama da chama khange ba kaus pagan de aduga pung taruk tagin tara bona only 50% katang khange adu nungdang jina only 20% ne sigi ji American research team mana itri ga phaw me am ji ngalinge matam ji loi thok to le am de kari no thirak ne ada khangak ne ba adu akhoi ngang sing si khang de du lai pa han ya de na adu ga jo khoi khangje da bu sa sa ga bu da ngang lai pa han fu bi lai pa han bi ko smaina yamna pamjri ba lai tu su pa na ba gi mong bu angang khangje da ba ade warak ku de su ko khoi gi chetan chai ama de manga bu si di angang si mi gi mating lo ne ba kai noi da matom da ngam je de ba chak cha bu ge ra ade gi chat po ge ra phi set po ge ra ama ma to bo ge ra loi mating lo ne manga ai hen ba si mating lo ni oi ba chap po khu chama ji ma khu ka thak kan thor ka ne ba magi maning tam jam jam paung ko tam ne ba adu da han ne gi sahi manga da ma to gi bu do sahi manga ma tu angang to bu nungai ba adu na horen tara ga su la ba di my group siam alway ka ne ba my tinari ba group se ma si da khala ka ne ba mama ga kya kaur ka ne ba adegi de mu time to de di adu da ga ina angang sa do na dum angang du kano war ko ga yam san te adegi trahum doi ha gi de di nupa na kwai de nu si jaw ji mai mama do no da sabi wa gi de ni adi nu pim sa ji na mai kwai ni si jaw de di no da pakhang sa wa gi de ni mi yeng khiner ka do ni adegi di nu si ba gi wa khan khalak ka do ni like pai ya ji romance ki pot chat la pa da tan thok mam pot de ba adu ga powering saudi thoi ya le me du ne ba adu da matam du gi matung ina 20 matung oi ga di khara phara sida kamain warak kani karam mong da kari sembi gani kari pizza bita kani adegi di magi inkla ko matam du da masagi change loi la ko matam du growth to the among the life but pon mi am jing du ga do khoi gi even khoi gi sex education ba mama jing na tapi ga da ne ba adegi nung sin only matang ga ji koi na da kar woi de ba adina adai du di marup tong ti na do ne ba ai gi ima ga ipa ga jina marup tong na pura nungai di ko mama na bo ti ne ro yes ko what is ba the great kind of nungai wari sa wa ga sa min thong nungai koi ba nungai ga na mama na tong ti na pa gi ne ba adu kong na de bi adegi mung na bi koi na ri ni ga na adegi da ma du na su wang am ga ki woi to bi ba du na muk na kaman to ngang ko angang su ba pharoi dam ne aduna angang si di thamoi digi warak da ba matam du thamoi digi warak da ba ni khang da di certain problem lei dana adu me am do loi na phajana nei nei dagi yumba mai si imung ga khena ba
mayamna pamisina awang yum phajana ke ba photo mathon ni dana aduga pangfu de phuna basu kesu kai de yum wang adi ko adagi taseng budi angang phaba tholok de sidi imung dagi neba aduna pakhan khalasu magi nupi nupa ga thamoi phajana chana nungsina ବ୍ୟବହାର ଟꯧଟꯧନga leina ba nokhi tor leiba alaitana romance yang wang lei jana param phaiba adu yam nungai ba imung mathon leiba da mamai makhajai da mapa set puje ugradi wati ta lari ka pa para ga pa ga te ada mawa ba kamaina sat ka dage sajali sat anang sis loina padaga yam leigre da adu mama yam jingse mama pa ba jingna angang du sema matamda togum yam do magi mature ba matamda self decision loving pa self confidence le pa adagidi akogi hold this self discipline le pa adai matang do adai bokti khoina thadok pa yada matam du boki si like si do reflect to ne ba parents in pa jor ga hing angang semji jano na khoi impa gi lai lai soi ba ma yam na ta ba ngang de le ri ba khoi lai lai su ka tam jor ga lo go uzo ba imung ga di am nusi na to ba mama pa an laman lu na to ga lo mu ta khana da le ba ngang le imung le aduna lokham waraga nungsibaduna har waraga magi machaduna groom tor kudu gum mayam yenging baduni da aduna sigi lai se chetan pi bine hai tare adagi sa next ko koi na singi matam amusung punchi se sigi su ha pet habiu ne chetan sigi kano sidi lai sidi aina proof ko kan da aina kanana ino sibon khanja pa isana pazabda siu aina igi bene ko haidi kari khaluraga asu phajane igi lo ai khanja ne phajaye like okay phajedi aigi ichanupi animaksi amana impizina ime kano neba botany neba aduga ichanupa sina ime chemistry ne adu moi loina bakse BA na kani ada aina moigi mating lore sina angang ki child psychology adagidi hojiki nazin gi sembada yamana child psychology ang pura sangreba ada aina koicha chachabagi ko miyam gi unna bagi grassroots level de work tor bagi setan engonda tasengba ground reality ji khangjab mayam leiba aduga ichajing na khangjaba sagi psychological theory ki framework tuga ani ji tor analysis tor kan da phena interpretation ji tor kan da pheda bagi recommendation mayam to wi ai ba adi khara lai ba wakhal mayam ko aduna interact to na ga khise adumaina to pina da sigi la sida di ayam badi akhoi angang sing na sing se ai na mayam ma naha se akhoi gi keno dura teenage oidura na di say time pandai na mari boxe United Nations na wan to pi poni na okay aduna aina hajere je ate na taba khoi aina sai tara muksida na se yam phajaba na uningba police khalle phabi law ure phabi mantri ore phabi mleidina adagi di khoi gi waza ore phaba loina bakse uthoi hanya lete ba akoina attentive youth mayam ma akoina more to bong radi ba adugi neba ina motivational speech yam pi bisali je adu license mating oina ba neba dida ahan bada yam basic obada akoina punsiga matam wadi khangdabadi yadaba ada angang singsida matam ji khangdabana matam man greba ada matam man basidi aina aigi hek lari ga hobada haiba akoigi sahi amagi values khangbase sahi amagi matam ji values khangbase setan kanamta na khawaiba sahi rekha phelo bangang khangneba as mamang sai do koiram radi lari ka paramadi kana madana sakshi sone ba sahi ba sakhi base ko te khangweba aduga thamagi values ina setan kanana khanga dageda mayunga palaga sahi trama taraga maya macha pauchaga macha mirolaba thani pan surapasida miscase to grabo ko thamapan sodi hingdoi ni ko ma kap tana thamatanga sondara mudi angang ji hingda mi thamatanga sondara mudi angang ji hingda mi thagi values man khange adagi ahum subada akoi cheon gi values ina weekly magazine puthoko mina mamang cheon puthok tobse as mamang cheon do so legida ni chetan adagi keno sina no magi values ina kana khange da farsi tawraga da mi na khange hayeng si farsi tawne na pawla nang hayeng gi pung awata da soi da hoki farsi tawne na
ada mana hayang gi pung awu bokin no musi da mana maman yam jabdu hoi adagi di mathang da mu keno sina akhoi gi minute ki 8 minute ki value sina kana khang da accident ho minute khang car ru thing yang ta boda ba ne to mo ne so char chang ma di ga ne ko minute amagi wa ri se pura sabna se sai da ga ne ko minute value ma de ne khang ye aduga second gi value sina kana khang da akhoi gi olympic ta ne 100 meter race chen bagi runner sab to mo the fraction of second da long ne da ko second adu da tare second adu tare ga ko second ma du ai nei leng du sa din jel la di ga second da khal le ne ko aduna sigi moi miyam na khaliba maru we ga matam du gi pulap apun matam du ne ba in matam mai na jai se ko sigi ji sahi da gi horga adagi tha da gi horga cheon da gi pung da gi adagi minute da gi second da gi pulap to ngasigi na singna adugi values khanga ga di ko kwai da gi tang pot amuk so halaroi da ba punsida aina kwai da gi chexing da ba se halaroi da pot ani tu sima mi da na matam ne punsi ne re punsi ju mama da ju pok da matung ju poroi da ba da pok sin loi ba ticket amtang phanga la ko ma pon sa khaini khara char ga ngau khara lakhana selaga club mama lai sabi da na da le dia ko tre ba na cha aduna sigi punsi gi value sine matam gi value sine sina ahan bagi wahok do oi aduga hairiba malem gi na sahajaba nangi AI bursu IoT bursu sigi irasi ta pa digital dictatorship kind hainariba digital colonialism ga hariba irasi da chum noji life tamini gai tambasini yagadra ade globalization gi yang lam change ta hoji khoina agide salism yagadra harga adu oi to dikedo gadiga nang kari toni ga na harpa nang ma masana to do mayam pirakpa adi matung de gi magi thabak khalakpa thabak si karam to ge business to gera farmer wagera ko entrepreneurship wagera adagi nang office ki thabak to bun kari kanai office ki to lo to adum phanglei do ni fix ta ka mari khajam boda mai sta o mari do ta ga dum pension chapo lei do ni adagi di adugi punsi maren du phai phai gan haina bse nawai gi british na lo chalamba matam gi lai matam du suna de moi ga pop phone na office ta leina bani dana adugi miyeng do hoji ba khongdok tri ba adugi mindset to adu change tong na ba aina pi nga sim yam to honing ga chi chetan intellectual property intellectual gi element si da na ba mi gi mindset hang ga dis mind je kana na hang mo mi de da intellectual khakda na adagi di ani su da engon do yam na yeng gi mami de se aina fazara kan da ne fazabai sak na te ko aigi morality aigi moral ko adagi di aigi discipline adagi aigi thabak to la ko something different he is little bit different from others in higher pudu adu kan da mi loi ma mi lok to yen pudu adu na mit khumjan na le gum yam lahon ngam ba mi wo aduga thamoi ji ju kind hearted do dari thamoi hang dokte den na aigi thamoi du aina thabak to jara pudu mi mateng pang ba sense of belongingness sense of patriotism adidi ere pa mi sing jin nu shiraga thabak to ba police mak to warsu angang du na gari thok do mong cha du khama ga lupa sam no pang thasmi mo da masang mo nan bi ga wari di ko option da ni sana ga no is lan nei you are our future gari ga to koi de koi le is kari no ta mang ga do ba ma ma na si thawa ba du sang kyong sang nong phatu su koi smai to masang nan bi ga am thado usi ne thado pi bang physical lan ni ga bang thasmi mo to ko yamna kari haita re koi gi yamna thamoi ju kind hearted ba yam intellectual keno su lei ba adagi di yamna phaba koi gi yeng de yam ngai ba mi su oi ba mi loina ba ki thamoi mi loina ba ki mi loina ba ki ko mayam jing je koi gi kari haita re olan bangam ba haita re adugumba angang mayam am puthong ba aduna aina adu kamaina to gadage kari magun changdage guys adagi different to bi ai isai sap ai loi piri thika kamain to ni isai sapna kamain to ni lai pana kamain to ni gan lai pada lai am the in terms of million yakai in sip lai le ko loi na mak se to an ba ma gi profession jin da to da me am do pi ba lai amane ba mo gi miyeng am phadana thamba aduna ne ina lai sida na sing di pabi da ya de in hais
ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯥꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ Sir, ꯍꯥꯏꯁꯤ ado sir, si wakan hongan baze. Koigi angang oiringaidagidi maase khatang kainomdagi soigreba habdi maase horopham natraga surrounding nara maase kainom soigreba aduga maase koigi taningdaba mina ngangsi taingdaba koigi kainom soiraga horakhramneba like for example ai hairaseba ai je mina ngangbamda taingdeba no alodegi mongdama leigreba ada ai gi se change kamai troktoino mi yam leidana adumain toba hoi hoi lei adudi yam ludeda yam ludedi kana da kana gumbamna ne thamoi dagi phasana ngangba loi tan okay yes nang mi oi ro ga khalaga na oja nga sanga ga ba set nang mi ju oi nang oi sa ke do na do ga ai to na te ba ai je tagan da nang sa bi ne tagan da nanga adagidi ai mangai re na leba mi duga naksina ka do ne aduna haina ba leidana akogi so long as ego jina he hogolingai di atma ji tumi adu atma jina hogolingai di ego tumi aduna atma jina hogolaga thabak loi tawradi angang bu wara asu ego na hogolaga ko ego jina hogolaga thabak tawradi angang wara asu angang lo roi soro class adu padi pani na cha sagi like ta sigumba si su yaw bro solve to bagi yam yawe okay adu gumba si yam yawe adu ai isara jo angang se counseling partner to gunne ne angang se makan yam tekne ba yam nugai ba aduna aina wanga mu dai haidu masi da sijaga di nuai de na pa na khan bangang do ai ga hummer to wai sa jage edi moi mara lai ponte da moi mara lai ponte de ngasagi magi thamoi du ne mind du ne mami tu ne amtang loi open up to bunga maga de ne loi changi do ne ba adu gi open up to na bagi फायदे की लाइव पाम भी देता है वो नते ऐगी जो थमोय हांदो पा अदु मा बु यम नक्षिंबा अदगी मा फनबगी आइना ngangi nang फनिंग बगी हाइनी पुंसी जी तांगर बोनी गाय दु पिरक पदु ददी angang su moi maram di nate ba कोइन आइडिया पी दबा अदगी कोइना मोय द फजना वा पासिना काउंसलिंग तौ दबने आइना चितन यम तोय हाइबम लेबने अखोगी angang दु वारक पदा कोई बयाम कोई बंगांग दु सक्सारा पदा na thibong lu sao kan no ngale ni mita bona thibong lu sa na te school ga sa lu kan tor ga no nai budu kan tor ne bo ya no ai na pha na bisera ga ina hai tum ba du da tum ko ko ma sing ja ga mama du da ma sang ba lu si na ga ma pi ga ga che le ko them na smile to bu ma ya wai ong di mi khudin gi nung dam company no da hai ba nam jitra ko ai chance smile to di ma na halo ko da nang mi ma na ga khoi kai no do se ga na ma khajai da ma mai ma pi ta di ko ma du ngok sin ba akoi ma na yam to we ai no ko ai no ai ngau san nei bu karam ka ada ga nung dang gum ba halak bu kan kem hai do ko ai un ta la tum hogola ga na ai ma ke changa ko emotional bi ta ai un ta sa du tina wow awe na sai da bida ado hoji ti am nu sirak ta hoi ya nu si hoji ka hoji ti am nu sirak ne ado aina khanjaba da angang se sam de phatwa ya angang se sam phatwa ya ba sitan ko ado bu manipur gi context hoji lai ba sida only 30% mu pharaga di only 30% da pharju ko apple polang ma da basket ma da aduyan phajaba apple me am da apum mani khatang apat pani khatang yaw da jar pasal ni ado apatpa khra du lokthoga di yang kuina patawne hoi aduna khoina palli bajing du khra lokthok di changya hoi aduna se si pabi borasu adai wari saba tabi borasu adai motivational speech tabi borasu angang sama ta angang sama di patabi ai ko aduga angang kun thadi soina phane hoi phagader ba angang se phadale ba angang du te ba patale ba angang du ne sense ro ko ni nuai du change la du se adagi phatta bangang sing sina pharak ko ji moi mama na ba ai na ngoksin na ba je intin na ba mi tara mu tin ji ngoksin ne du de ai pharak ko moi ju dum phare si jung sai group ki do ai na ja group se moi amana influence am tong ne ba aduna yam nuai ba area ni da adumai na mama pa ki kai ka loi na hoji ki da yam ba loi yaw ne angang sing ji don to bu ya ba de konang da moi gi even moi gi kenu se career counseling gi mong dona aroi bu so pawa di mane ire pa lai amane
yamna angang sing na sing pa de am nuai ni khali Sir Hwjkki ne aina Sir gi like ki na tabai katang kenom katang aina khangning bam tang haijaram ge ko aina ngasi je kenom news am u da ingoni amna shocking oi ba ma thengnei ba ko khoi Facebook che moi Hwjkki Mark Zuckerberg na mai change store ni metaverse haina ma kenom thok tro ma le ba ko ada moi hoi adui do khoi gi virtual world gum do ka adagi augmented reality ki that mi sing je dum hujik chu mayam je phone da dum napale na addiction na dum tawle na ko haidi phone da pi ba nungai ba mayam duna ai ju hairo mayam ju hairo ahan ju dum yaure na hujik kan je ko ado mana hujik tawrei ba invention je khoi gi manung da changaga lei khardom ne ba khoi gi senma da ga to bu dumaina haitare ko virtual world am da ai je changraga mi ga sana ba khona si technology je sum chawkhale je si je mai jam sathi ba mong am da tor edana si ja si je sar si je impact kam lakane khoi society da cd chitin yam chikshila wada base ai sai digital dictatorship ban hari do si chikshila wada base kana da ngasi se yam nungai se sak thongi mai yauk de ai sak thongi mai yauk de may already electric ko gira gas ko gira may di already adegi di telephone zu cordless adegi wari sab zu wireless ko wire already adegi di attitude su ko ki jamela ko adegi situation na malay bu su hopeless ko to is ade youth and aga jobless ning bu kai bu youth may am adegi di tolop sang bi su mana bi service to I am paid for the service, so we have to. It should not be on the question. Tau deva kasu. Lo in the maxi pura hong pasida. Angam yahur pudeng ay angam dino mati dito. Mobile kapi dina. Ada mobile dino battery or buti mati dito. Ada pesal to kusu ATM lagi ko. Pesal to kusu ATM lagi. Ada car zi kitang khogay buti hing tum yate. Nongalaga lising tara mo sangaga rang kamu. Mamagi mapagi hingol da thabak sugi thang na kuning de soki we laijo bodi molom de pa kun bi leading de pura live train che amane ba ada chetan hambi bo hangsiga aina kunjung de si akhoi muwe ba se machine le amna na ha ada mi su machine mal khre machine man the means robot mal khre robot man means programming ama happy bu thabak na kan to ba without any heart ko thamoi di yaw da thamogi mari sineba mi kwadi tang bulan sidagi nusi ba tholai ni sidagi nusi tholai ni simyam jina akogi phajana ising marang kaina level lamdona lekang la oidone and hojike the maina if being all these robot la khwa as a machine relationships are put na gati ko kana khangni akogi desert oil kusu ya na marubumi marubumi da koi leibo oidone ba aduna di loina to doctrine ka sukai deba sizu magi ai size ba ai gi bor su IoT gi bor su matam aduma or su khoina basic way ba thamoi gi pot me ama se pai abo ni robot me am thol tan doctor bu AI doctor la su AI sibai la su jitana laksnu jogoi di sawi na mo moi jogoi sa kana yin do isei di soi da na mo ko lodi uroi da na mo sumdra moi akogi leina chomadi moi semro ba cha ai thamjani di thamoi yaw pot me ama mioi ba haibu do khoina kaw da ba phayin khale ba an phane amna AI gi wang ba warsu aina madu gi mathak le ga operator su aina madu me am semba ma su thamoi gi mari haba le dana adu di kawum di thok ta ba du ga mi ga gi manak ta me chin khali ba cha sizu ko yaring di lok thona ba ga dem ram di ga da koi mathok ta kan da to ba na ta di chetana khoni oi da yang ang ni ga kan da ya mobile sa ba hoi ozal aboy aslami de le ga na ai yum de iru jatri ba na de tawla da si ana sida hoi adu na khan ba da smaina leiba se khoi human relationship my human relationship approach da katang thamoi gi posima de dum thadong na da ba phayena khale ba adu sum scientific ki ira je sum wakhalakpa adegi materialistic world gi su ayok silapi adu kanu da khoina thamoi gi mari su do than mardi whole the human beings of the world
seems to be 100% robot ka adugi khunai dumadi predict over the young why maina moi lege da gese ko adu khoi sim yeng sang ena mai thamje sa aduga hujikan je bot su kitang ngai le ko aduga lengak ta mit yeng amma hai che khoi government gumbagi kitang related oidure sargi oh adu to mi mai se te da aina huji haijai do khunai jigi mama pa sing su angang khna sema bo aduga angang du na su mi woi ge na khanjar aduga hidong kuni mak to water ma gi chana ba thaba ma gi ma lak se da la kun ma pi da di la ro ha ga di pi da di mu to ina last ko ani pi ena khalone se dan ba la kun ji pi ga thawak sang je ba chetan la kun pi ga thawak sang de sendoi shala de 3% over de lupa lising puna cha ai na tum khan ba idea ne sir adu lupa lising budu tolop tha kudin sai do khwaidi wang ma tolop ni na officer number 1 a group a gya adu ai na pi gi sabi sendoi ne kana gumel de lak tara pi jara ga lising trama da phamu ju yawe ba adu me ke di lising kun thani trama ma tolop ni ne tha ba adu lega kuna kitang gyam tabam cha tre hoi adagi di se aina thamjani se tai na te da akhoi usi machine gi ju wari sanari setan ko ado ilu ri yang ko low khaw ba chacha ba nupi duna thangol yepaga thama khai si di nong de sangi sanga phangdoi ni sigi talo bu pisana isai sugi phi hundoi ni sana ma sam ju sage khala ga chacha bu machine na khaw do khre adagi di chairong du nanganda thakalaga kulang isai saga wanda anwaina kudai na boxet ka selaga khongwa om selaga low yetha du ni la pu ji machine yetha re na cha ado khomban tawi machine taw re na la tawi me pukri tawi machine loi taw re kola sai machine lo chai re sida thawuk suru ma yam lo cry chur re what are them now the question is moi gi accommodate of space ma hane le at sem yes automation thungani dikhang ba machine me yam la ni office ngai re mi chom tom du sani lo thok ka computer me am khinjal ga cha ma du le re down sizing na sani du thok re sani du kai char ke ba thok pi ra thok muthali ra ba that means job loss ki problem ne ba le is unemployment in natte ba unemployment problem lai ngai the job loss ki mu thakala in ne ba see the policy of the government you na lenga ko jing sin taw ri siam ba adu re ga dai in haiza ding ina akhoi gi angang me am la ka do ri ba sigi ai this mind khalle akhoi gi sana bozu jikan di sports ju chawg industry na sports industry aje akhoi amma bo akhoi angang sing sidi id chetan khoi angang jam kale ba akhoi angang se nangwon de gi sing na loina bag talented tok thuri mi am lu yeng tok thuk bam lei ta bagi ne ba lei mi am se ma gi mating uning ba mi am du ut pangam de bagi ne ba lei mi am se sigi ji fajana study ma torga mo gi damak chana ba policy me ama formulate to be ga di yam ya gre ke no akhoi na sa jai ba mama pa pharak pa angang pharak pai se tan phare khalasi ne sarkar ki policy na sabda sa ga di ha na gi du ga chama na adu ne suicide ma sing kal kai do ga no hingi se kai do ga no hingi se aduna lenga ko sing na ma gi government ki organ ahum executive legislative judiciary na pubiri ba sing sina kai do ga da ge se ade ko na mantri to patai tai ne ba ni what about of the IS officer what about of the MCS officer ko moi policy sem ni moi sem ni keno ngasi gi leba ngai bu je kai de policy sem ba hi no ada moi masin yana de gi paksem chinen ba ai gi dosa gi loiga na semjel laga effective way na pangai leba duni na sang la ising je ba aduga sen chabada moi masen yana raga na lu to na ba mantri na saga mo na character na adum jaja to ba henjelaga transfer to gi bi are di somde duna mo hunbi all this is the department the friction me ama friction to friction se mo kind of se it is happening no not only manipur you want to india as mind to camp ko sa khato no aduna khoina hayeng matama ai gi angang me am dun lenga ko yor khine ba ai na si semjari ba ai na si lari izari ba to puthok sari ba angang me am se sina mantri ge wor ko kan pa na bu lai ne wai ne si izari future gi oh adudi karamba aho lenga ko mo de kari kun chani kari tawni ga na ai gi area se so public administration ni ai administration je khars mun khange ba
aduna simya mingje hojiki da yahan doini aduga reference na malem ya phaw lebak singi phaw philosopher singi reference pe ga to doine ba ado si mathang sei da phong doina aduna sinan dak sei phong doini do amaduna mamang sei da phong edana ai mathang phong doine ba adumai to bane do ai khanbada chitan sagi akoina plan to sei tara gi decade amagi naham yam do China gi yam phasabam leidana nangna sahi magi plan to di pau tha nangna sahi tara gi plan to di pambi hai pambi tha nangna sahi sam gi plan to di mi tha wen akoi mi tha dri ba si ba wan sahi sam gi plan to mi si linga ko na tang tha ba hora di mi shem ba hora di ba yam sang sakini adu mi ni in mi su saloi adu akoi global gi chakot gi lambi si da khoi jam mangjin tha chakne ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯅꯤꯡꯗꯅ ꯌꯦꯛꯆꯔꯤꯕꯗꯨ ꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯈꯨꯠꯇꯨ ꯐꯨꯕꯤꯗꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯍꯟꯗꯕꯅꯤꯗꯅ ꯂꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯗꯅ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯂꯣꯡ ꯍꯨꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯆꯩ ꯄꯥꯏꯔ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯗꯅ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯣꯡꯍꯨꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯎꯍꯨꯟ ꯇꯧꯕꯒꯩꯅꯀꯣ ꯑꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯖꯤꯝꯅꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯅ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯄꯥꯅꯤꯡꯉꯔꯣꯏꯗꯅ namna lai pawang torga mamang lai phagdo padi bide jada khallaga lei bisne ro si ko na to sir akhoi gi atop country da ko country da ju hai akhoi ga khatang similar oi ba hai tare akhoi gi manipur ga khatang similar oi ba di copy to ba khitang di na akhoi copy ji khitang di lotion ba di ya na top country da moi gi da sumai na system to moi gi do hai ta akhoi da thangjale apply to na to ga सानागा दोबा खतंग दी कॉपी तो वे ना अदगी अखोई मणिपुर से ब्यूरोक्रेट्स मैम जु लेनी दनको हाबिदि प्लान तौनबा अदो यामना डिस्टिंक्ट ओइबा आई याम इंटरेस्टिंग ओइबा पोट अम्बो हुजिबो ए सीमदि अनौबो केनुम लेरे सीडी पोस्ट ताइ हाइबो पोचिंग जे थोलक्ट्री जे ब्यूरोक्रेट्स सिंगना साबा हाइतिरा नदे सी कदाइ दे सोइनो सी अनौबो याम एक्साइटिंग ए सीडी नेरे हाइबो पोट अमो थोलक्ट्री यामरोइना से चेतन अखोई से अफब पॉलिसी को अफब प्लानिंग की ख्वाइदगी मागी करम पैरामीटर दे येंगदगे दखना मी जी थबक याम पीबसिने मरम दे कनो द लाइर बयाम लेवल लेबाक से फले बा मते अवना वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी लिमिटेशन था लाइर बा को न बना याम दिंगांगे बखोइस को अदु चिंग येले हिंजांग येली हवाई येले को याम तोय न मोय द पैसा पी lupa lising adu scholarship adu CDP jingse lar bu ko eba no pi da nimita loina ba adum hana ga chamana ne adu adi now the question is manan nang is kai no income lak ta bain income ji ka do lak ta bain no thabuk lai ta bain adu thabuk me ama job creation ji large scale to butai na nambur turian ga imphal turian ga ji highway gi mana sinda turiani mapan ji loina sil changkhalaga station ga ji matang chang lerga mapana tori du maina aduga a thoban makha ba semaga masida hi mi trama tongbu ya ba eno machine macham panjalaga me ku thokta bi de cheno thomon nungai bi mo chani som phal tu na mun tu ren ju lati adugi plaster to bogi che hon bogi lengoi shu bogi de mi kayam thok to de ngon adegi di hayeng aduna kayumba chen jong chana ju ising ju nalani fajrani mosu mola roi adegi di hawa ga ju am chele roi mai khu ju dijan auto me am thau ju to kani kana sing mole urim moi friend am chali kana khu ju am chale kana thinare na thinare budini tamise sida nong thaburi nakhro bangkok ki thailand gi jeng na akhui di to boya da braba adu police jeng bi ya da braba adegi di charu chama gi mang da mo dai thu jin chingni adu nipan jin tampak ta nei rega lerega mo dai thu da yan bo hobo u me yan thalaga mapani sum puthoga maru sum poli kaim ju thade aduga chama gi manungda mo dai thu na productive dai chaba tax suthi da nipan jide gi khara puthoga ina khunni ga ina khalaga lebasi official oi khang mani ga luribse khoi gi luching ba sing sida chetan sense of belongingness sense of patriotism lai chaga dina kari mukhana aidi khoi luching ba sing di mama sabo khangda ba malen khale exercise tongni khangda ba nunti yu thakwa ba diabetes loi nakhalakwa bp loi nakhalakwa
ai isa je ngasi dak the jin BPN kalekani wo khangdabduna machabu nungsidabduna mayum ju nungsirama mayum nungsidabduna lekai ju nungsiraba lekai nungsidabduna lebak tikai nungsidagedo moina semma policy di adum chi wena puthu yana ba simputok to China is Nobel Prize for meme the yawde pithvi lam tanangam drisno because they love their mother, they love their people ko moi aina tharibu koila se sorok se aigi prajan chatna bune sei samdi chachno no aina chachno kar munum do ui de ne pung manga throju dum ui sino akoi mini manga pha ui ngai te kongku ching da da chong bi ba ate bu na ti sitan policy semba ka do ba helo di akoi di hen moi na bhai khangi pone sara do handaki election ja sida ko akhoina kamaina tauta gadi sigi ma'am se possible ohenbe yai habetang idea ngatang habiun chetan je hojik di kitang kanar ro thenga maga di akoina corruption ai je corruption je muthat pa yam phai ai je corruption di muthat pa di ngamroi de na ba ene da mantri amagi MLA mayum da chahi manga je no ngandagi ni bulai se jinga ko piu ngam chan ngai le tre pisa na bu hida le ngai le tre wari bo sal hong de to mu ji nung te gilai nung te pi ni mo bot le pi ko na pi de ka ro ko ade bot me ada mu in terms of listing mga yan ba tra yan ba du jo pisa phajana pai ba ke de sing mukchen na ga tra ma ga yo mi mo adumai yan ga close kun kun tha changan ga di mana sangi mimi kudingi ni ga ni bulai du pi du su mai to na ga di ngam pon tre ba aduna ma su lor kane pisa se ba aduna yari ngai mayum da sakta ba yari ngai mo da ni da ba yari ngai bot pisa lo da ba adu phadi pha ma dik sa mi khala ga di afaba le ba ti de masana oini ba adu khoi gi di culture ma dong le thokre ba aduda ne aina si na singi manglan gai is aina si re se moina heng bot le ko dune ba ne pam moina bot kamai le pak de ge adegi di moina bot kamai thadra ka de ge guys ada aduna hoji sida chetana bi sida tauji hare ga di heng yong ko samila du bot kitang phang to khane hoi adu yam thajada baina nga eri samila na ka thok bu ka le ge na Gandhi ngamadi Gandhi di samila ma kong du bom bom tu ne ba pa tha pa cha hen jo pun te ha karam ba in any part of the world kana thina ge ba ado vote to deposit mang wi film ne ba chumdra hoi lebak si mo ngom ne lebak si pura mo ngom chat khaba ne aduna ain khanjaba da anoba handaki vote ka di yar anoba miron se ngasigi lakadaba present hosiki present generation je ne lakadaba siga moi sing sida khoina wari utai saba like pan ba no ba ideas me on to piba adu magi masa matomda self discipline ama lega growth or pa yam tong an mapura ma khoi met laga mo to changi some sort of socializing process amada akoina yam vibrant no masi interaction reaction tong na moiga anoba miru na sem changi masi malem gi loi ngam gi ba tan da khoi tong da bo ne ba ai torga di ngam ne khle adumaina torkan da miron duna adumai la kan da ahu bo la kadra adu hojik se malim gi ne so khoi gi na se india na quite yam ma masi mo na ba 20 above 60% below 20-55% ka adu se china da le tre china ware india ki re zika adu japan khatani 50% yo je te amata yo bungam dra bane aduna khoi gi manglang je na me am je sati na phalo ko dune monda national character process to hanba hard working discipline punctuality sincerity sense of belongingness sense of patriotism sacrificing spirit firm determination guys masi heta hidam kapage de maina vaccine kap chalis maina idea me am je halaga kok inject to dong ne hoi yam effective among the inject to dong ne adugi damakta lai ti ba yai ngang ba yai lila puthok ba yai yam to ba yai ko adu within this short period ka when sigumba attentive youth me am puthok ba magati you have a very very bright future ai ne am thajal ma mai le sagi lari akhoi gi lari ahum che khunai da angang sembane na singi
matam amasung punsi sine langak pi midyeng amase si humje relation labor si larik humje Hwjkki mari do mai lai doini okay chetan si mari yam phasan lai doini mai mari si relationship se mai lai gada sai ngai ha jabdu aha da mama pa na phatra gadi angang kan phrak doini mama pa na madu phajana yeng doini ba aduga angang je sagi akhoi ne pa ma thap tu da khang lak doini yamna lu bana te da yam lu bana te de khoi gi pai ma sing na thai ne alam sing na meti go na formula khatang lai mi angang di sahi manga suri bo di thau ma cha dong yu na de na aduga sahi manga de train thu bo ti minai dong sin thab hai na ba ba ko yam si lu sin ne aduga tarom do ek su ga di ne ma tok ti no ko ga je yam na kai su na ta ba sin na dum yam phasina angang sin me ba ada noi khoi na idea me yam ma pa de pi di no no ba idea me pi di ke do gi phal di sin ne ma pa phar di ma pa na ngang chu na sema ga di angang na do na phal na mo da idea me yam pi do ne ba ani su like ada ngi sai je bu do chita ma pa ju phale khalo masa ju phare khalo na ju policy du phal ta ga di mo go do na ada sarkar ju akhoi gi lenga ku ju ma gi mieng du mai yang pam changi de na amai sa mari le nan ma do na aduga aroi bada si loi tor matung da nang aigi manipur hai sina numai ga dab akhoi gi eta skarani cargo ga cha cho ga international airport ki thunga dana ade akhoi pakhang lai sabi jing sina ilogi international level organization dress ko selaga mai cost toy ya gari du da mana masing du phakan pai nge poraga we chu ya ne gari du injil laga ja ga thasa laga seng du cha cha kan thina ga phul ka phun pung to no na pet tor ga gari ga thodo ga pareng pareng lap ga do yam ying bai tai ne ga ngai adune nang ai gi manipur akon ba kisina pa minus mari se ado aina khar le ga likes loi phung lo khoi nang ai gi manipur jo ko future gi type oi de yam na nungai ba future ga type oi okay azda pull up se aina setan khali se set oi na formula ga di combine tor de na adu library binding tor ga ne ya na ai masi puthoke na mu khalle cha ado si se just khoi gi mayek to kai no phung du se mayek se ani thona to de ni khoi gi bengali gi mayek sine mati me okay ani ne bo sigi husiki lai sida aina sigi lai sida sigi se sigi si mati me aduga sigi ahu so sina bengali me swaina phonga da okay sina kai no da hanagi mina su pa ya na ba na su pa ya na ani mang na pa ya na na di bengali skip de loi to ga di na pa ba hite sa adagi akhoi gi like se I ba kam kuire aduga like se kana do man bra sa hoi like se chitan kanoni aina smai to ni aina like se high like omar se ni ira te khan jam kuire ba adu chitan sang de ba sang de di no ngadi ni ta ba dum chatan le de no ada covid-19 gi he lockdown ho ba de di aina khanje gi manglam ji tawrage na khang ni ba aduga ai aya matam da aina imi ba like since gi special notebook achom sema thame aduga reference book aina thena gi wari utai phajaba adi phajaba aina lai pa ba thena ba khabar pa thena na amjo ai lon not se thame aduga hek lockdown ho gi ba numit gi ai like ko ma gi ho ga aduna ai sai jabdo pung taruk tagi dang pung ta bo ba si mi zum to lakre yumda disturb to dre kanam ju to dre aina wa dra mo ta hogat pa du mangai re ko kolom mu amuba khoi ball pen si packet si manga ni lei bu si ko ado ama lora sin toroga pa ni thar ko ne ba adu le adi mathak ji da se handaki sahi maga tha ji to mo ni tha time pa ne ba ei masi manung de lo shi ba lai ngak tu phajai sasi kana bu phang khan na mi wala kana ba je kana ba du matang da ina swain khalle aina motivational speech pi basi yam na phungang di ching di ai palen site sena gi chamdel lom da khra ka khlam ba tamil lom khra ka khlam me adu ka covid lei gre adu mase very di low round lo first round ai second round third round la twin osi second round ho bo mo ho adu da yam no ai si tang ho mak da sing do khu kan le tang phul gi ko adu mase aina sigi je to matam da aina khangjabadane
ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯟꯅꯒ ꯈꯥꯝꯃꯦ 이거 나온다 가 코디가 감 근데 꼴레 포토도 나미네지 간다 아무런 나지 아니 나미네래 걔는 뽕나 따비도비가 셀 포토 나미네 자다 자 이거 아이 뭐도 파레니 혹시 슈는 뭐 파갈레 나는 람카이다 왕아우도 따브데니 하이니 아무는거 아디 호텔 데가 사다 그 세던 그 살로데바 아스라 오잔 사 자다 그 살로저다가 누가 마사 마시고 부터 포토 나미네 보고 야 군강대 야 이렇게 Oi sa kano khungkang da khatang natra so aina sum adum Sir Dhanabir khangda mi ta laite Manipur ai young youth sing na su yam pame ba sir je just ahan khata na ta ko ai Sir Dhanabir na ngang ba si yam na ko sai bagi mak na ta bi do ko khoi gi yam na relative oi bu yam na phajana ta ai sabo yam option ma mi na su Sir Dhanabir na ngang adi tan he je thajai ba ko ai Sir Dhanabir gi khungang am lai yam na taning ba adagi next akhoi larik che hi badana akhoi sare tomdana idrije hadi nga sai sana haibi gi na ko icha nupa ga pul ye na ko alaji maram kai ni sai tomdana idrije kai gi oho sai sokinonida adu yam hangmam the ayam hanganinge nga sai sana hai gi dana adu do ningjang pa yam hajo wangne di hanganinge di sedan Nina, kaya naman may masan pa ano piyaw mo hindi si. Yang hanggang ko. Hoy, ito ne. Kaya matom ni iya si Maki do mo yung pino kaya. Sida ay isa sida na ba yung mong lugar yung deba. It is wonderful family ka. Ako yung biso, ako yung wife to. No mama si so ano ne ba? Ozanin. Ako ay so ozanin. Ay san pa so ozanin ba? San biso ozanin. Ozan mari. Ako yung mari si women engineer habitat. Mi sabe engineer ko. Ado chetan na khangi duni France da France ki apex court sigi dok sida ozana tana choki thar phambe ane. Only the teachers can get this years in this apex court ko. Aduga yamroina khoi keno sida say America da VIP hadi there is the oza. Okay. Kalam nate president nate. VIP hadi there is the teachers and scientists ko. Aduga Japan da ne chetan. No one, not single teachers can arrest by police without permission of the government. Gaminge yawo yawdino zam ta Japan da phabe yawa. Korea da ne. Korea ki wazam ki magi kudong chaw mana facilities se. That is more than the Union Minister of India. India ki Union Cabinet Minister madagi hemme. Yang siko. Adike smaina magi kano se yam na kano ye. China adaga di asmogi tolo kasi di sawarzanda hariba. Ado hosi hariba lam loine bakse. Moise larik tamba mahi tambagi kana bagi grading dene. Moise 1, 2, 3, 4 Singapore yango Malaysia yango koi Southeast Asia jda China yango Japan lai mutam was the picture yango ani dera. Ado si loine bakse kai kino do ozabe bhato kai no moi khange ba. Thong sabe engineer do wala sabe engineer digi mi sabe engineer ne na maru wes akhoi di khang da banina mi sanam factory ne college da be school da business mi sanam factory ne khang da mina ko flooring do present to do no wall ga den tin mai tai da ne sunu ga do kwai bom station ne sei chat da ko say mi sanam factory ni Sida wazao ibam yam sida mi saribe engineer ni human engineer ni aduna Bharat ki president dagi adi astronaut wagera scientist wagera lomi box se moi ki makut dagi chakhi dabamta yaudi ko gai se koi khunai da khangri adum chakut dabne ana ai yam nungai buse koi mungda chetan ai su jani ma su jani chani su jani jamari ne aduna koi mari je mariam ni ngang phawa phatoi khana matamda Lakin kanda ay chanupi mo ne habi yaw ba. Ba ma ko mari gi ming ibra sangdo so ko mo de do ilaji. Ay sak sa ko ni khanari nya na i bu mi loi tai nga tai no da su isa sma hai de reference bi de. Mi gi dipi ante bistona du hai ate gi bu will sina du hai reference am pi de ka. Jack man du hai bill ge na du hai. Ado ngang na sana da tana tina to de ko mari ne.
no mutan wa nga da koi mam da pan de guys ai su ke no khale ba ai su ke no khale de has moi ki maming ji orga like azile hu su right ade ani bak su biye nga tani na adu main to ga khallaga to bani da se tin ko okay ado ni na kari khalam ba no khande adu reality de adu ne khamje adu sir larik che paraga ko mama mapa da hoigi si je pangthok pangam ni na khanbra sar habdi lein ko practically man apply to bangam go khanbra ngamoi khanbra sar go khan bai le id kano ai khanje badane chitan si practice of the prasasang de imung da ai angang do nung si na thamoi de war oi prasasang po de na chana ade yumgi nupiga adonga khana sena dana yam nungsi chanan le bi ga prasasang po na te da ade di angang nupi singa yam na tana tina la thuk to bi kudamana mobile ji yeng bada matam regulation yaudana yumda sino phatte na hause koina angang du mobile mun ba khatane mobile du mun jingai da mobile du swaina pai ganu adu to ganu ga nu sinana wai sabam changi da adu yaude dana adu yakhalakani dana adagi amu angang sindu da koina mobile si loksil ga thamba pakhang sabi ma ga tanra ga loi to ya ba sanang karam matam da mobile si yenge ke ndang di lai pau jam phagan de hai nundang du pung ma ni game sanaga kana ba smai yengera ado ayun din yeng da bi to sira nang Hwjkki online class na tana ga na duga lung hek nipan ta ba bagi magi table thambi ga to mo ga yana ba force na ta ba imposition na ta ba Hwjkki angang sing si de setan akoina khangda ba wani imposition chue ya ba so ya discussion to kan do ya ma ga discussion to kan da ma ai animal na yana ba mo da decision ka lo ba adu de mo appreciate to ne ba adu imposition thaina ge ma le dana ma pa ni ma ne na si to swear ado moina khangdabane koina khangdabane ado sigise swaina pitho bani na moju khange ba koina ngi mobile gi pha to ji lanja wa ma smai to ga yeng ga de chumo ko yaw dine hoi adu da effective work kane ba adu ga yamna khoi gi ground reality da yam hena theory de chatte ai gi angang sing de sa sing de theory ji am te ba moi de sigi potu yam leibani na ba ado koi taner ga yam ba hapte aini ground reality da aini sum chapat thena pada ai yam tan wai tam sai ba mo passing angang sing pakhang sai u ya ai di lambi da pakhang sa ten pa pulo kale mse thoi tap na amna gari khamala sing le da ai ta tai sa jan pung ku sa du san asmai na ma pau dinga aini thena ba sum sa ba da moi na kari khali ke do ga loi khange ba ngau je ba ngang yar puni ni ai salo lo do da das pone ga photo lo je mo dao de no khai bi nu ai jo de na ado khange ba moi kari pam ado angang sing se chetan lan pun te dam ta angang maram le te la li bi se khwini akhoi na angang sing da yam phusina counseling to wi da ba adigi matam na moi ya pam khangbi da ba angang sing du gi ma gi kari khali ke do is khang mani ne ade ma pa ne kari khali ke do i khang ba ada yam lu ji seta mama pa na khali duga masa na khali buga ani se bridging am change ba thong je na sa ya ba lai na sam je ada moi thong ji khang je ba sek se chetan thong ju sai wal ju khai na cha wal khar ga di chang na de bridge wo na sa ga di la nei na cha ado lai sin na bridge wo hen wa ni da ada sir yam nungai sir na aina sumaina haijaba da ya birak paji ko abdi thank you so much aduga sir akhoi phone ju beti loi dore sir gi ko aduna ko myam loisan na taw jage sir ado future da ko ai akhoi gi sir gi hujik sumaya tak lyric ni de na ko ai ni am semning ba akhoi gi video documentary type ko sir na ko video da sumaina interview na taw akhoi cinema gi type to ko documentary type ta ai video ma ai hengwai plan am le ko sir ga pul ga taw se ana haijage taw ni thank you adudi ma'am swaida lotion jarage ma'am Sir Dhanabir dai kanaba ma'am phangbiramani khale adoi tari bye bye